Naam, Wakatoliki sasa wamempata papa anayetokea Amerika, na nafikiri mipango ya Marekani wamefurahi sana, kwa sababu sasa wao wanajivuna ndio dola super power duniani, na kimsingi ndio wanaosumbua ulimwengu huu, na sasa wanamiliki mifumo ya kidini. Wamekuwa sasa na papa, na baraza la makanisa ulimwenguni liko Amerika. Tutegemee jambo fulani wanaweza kufanya ambalo linaweza kushangaza kidogo ulimwengu, kwa sababu kwa idea ya wale jamaa sio watu wazuri. Daima siku zote wamepanga maovu kwa jamii nyingine. Hawezi kuyaona sasa hivi, nipe muda kidogo.